Anđela Đuričić i Nenad Marinković-Gastuz već neko vrijeme jeli su zajedno sa svojim položajnicima Urošom Stanićem i Jordankom Demčić. Ipak čini se da se ovog puta tabor stvarno raspao, obzirom da su Anđela i Gastuz ostali sami i morali su da pronađu sebi zamenu. Oni nisu gubili vrijeme, već su se odmah spojili sa Sandrom Obradović i Milovanom Minićem i svo četvoro zajedno ručali kao pravi parovi. Da li će se Uroš i Đordi naljutiti na Anđelu i Gastuza ili je pak nešto drugo posrijedi, ostaje nam da ispratimo. Međutim, podsjetimo kako je to zapravo izgledalo. Anđela Đuričić i Nenad Marinković-Gastuz sedeli su sa Milovanom Minićem, koji ih je posavjetovao da se pomire i uživaju u svojoj vezi, obzirom da zaista trebaju jedno drugog. Ipak, Anđela je iskoristila i ovu priliku da svima dokaže kolika je Gastuz papuča, ali i folirant.